Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasuye ibice byasahuwe mu ntara ya KwaZulu Natal. Yatangaje ko imvururu zo mu cyumweru gishize zaguyemo abantu mu gihugu cye zateguwe. Umukinnyi wo muri Uganda uri mu Buyapani mu mikino Olympique yaburiwe irengero. Itangazamakuru ryo mu Buyapani rivuga ko uwo mwatlete aterura ibintu biremereye kandi ko byamenyekanye ko yabuze ubwo harimo gufatwa ibipimo bya COVID-19. Abayobozi bo muri Afurika ejo bateraniye Abidjan muri Cote d'Ivoire baganira ku mfashanyo y'abanki y'isi yose ku bihugu bya Afurika mu myaka 3 iri imbere. Basabye byibura miliyari 100 z'amadolari yo gufasha ibihugu mbere y'impera z'umwaka kugira ngo bibashe kwisana ku ngaruka z'icyorezo. Naho umuryango Amnesty International uratangaza ko abimukira bahejejwe mu nkambi zo muri Libya bashobora gukorerwa ihohoterwa rikomeye rishingiye ku gitsina n'ababarinda. Uwo muryango unumvikanisha ko ibintu birushaho kuba nabi mu nkambi nubwo muri iyi minsi zicungwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu.